Riri uteti wa kuhagura munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua uthiite na mbere na kuhiuhia ngwatiro. Atongoria matiganite kaunti-ini ya Murang'a merumite keni kurugama nake makiuga ni mehotorete guthatia jamu yothe ya kumutitimura. Atongoria matongoretio ni Peter Kihugi wa Kangema, mubunge wa Uthukio Sabina Chege, Edward Muriu wa Gatanga na munini wa gavana Murang'a Stephen Munania maugite afangia jama ya kuhagura Gachagua ni andu matarenda ya gicigo kia Mount Kenya wega na ikinya ta riu ria gubacio thii wa na mbere mwena uyu. Kuna mjadala ya impeachment ya His Excellency the Deputy President. Niseme ya kwamba hiyo mjadala hatujaiona, na mjadala ikia lazima ianze na a third of members ambao wanafaa kusign that impeachment motion. I will not sign, I cannot sign, and I have no time for that because we need to sit in parliament and discuss bills that are going to be positive to our education, that are going to help and support our community, lakini sio kufikiria maneno ya personalities. As the Deputy President of this Republic, I know you have a vested interest in mentoring young leadership. Sisi tuko hapa tukushikilie kama Murang'a County. Na nakuambia nikiwa kama kiongozi wa vijana hapa Murang'a, tuko nyuma yako na tutaendelea kukushikilia. Mathiete na mbere na kuga umatikunyitanira na aria marathaka uteti muhituke ni mahinda makiuga bururi wa Kenya ukoretwo gumirwo ni mathina kihiri na miaka iri itigarite fati gutumirwo ukinyiria Wanjiku motungata ma kumuguna. Hawa wazazi, they are facing a very difficult time. And now that the economy is on the recovery path, naomba tuanze kufikiria maneno ya hawa wazazi na watoto wetu because they are here and they are trusting us in the leadership. Kenya tuko na crisis. Tuko na crisis ya uongozi. Tuko na crisis ya uchumi. Tuko na crisis ya unemployment. Tuko na crisis ya debts. Tuko na crisis na hata vile Kenya tunakaa siku hizi. Atongoria mekwaraga igongona-ini ria gukungwira miaka 50 ya thukuru wa ACK Thika Memorial, igongona riria rikuhumbitwo riri-ini Gachagua uria ugite aria maramukiria kiuteti maheo kahinda metotore indi amahe mukana maga kuingirana na muingi na kuhingia ciraniro ciao kuria maya gugaikio nja. Wale nataka endelea na siasa waendelee na ni sawa, lakini wakifanya ile siasa yote wanafanya, wanarudi huko ground, wanasikiza, wanapata mwelekeo, wasikuja kupotea. Kwa sababu mimi naona wengi watakunywa maji. Gachagua eranĩire kunyitanĩra na mũmbunge Muriu gwaka ndaraca ya arutwo thukuru ĩno gũkĩrĩra kwaramia thukuru cia mũingĩ nĩguo kũnyihia mũhatĩkano thukuru-inĩ ũyũ o ũndũ ũmwe na kũmateithia gwaka ceceni ya gũthomithanĩria ũini thutha wa kũhoywo nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya thukuru ũyũ. Mambo ya siasa nyinyi muendelee naye, mimi niko kwa mambo ya maendeleo, niko kwa mambo ya kahawa, mambo ya majani chai, mambo ya bangi, mambo ya pombe, kujenga kanisa, kujenga shule, kusaidia rais afaulu, sisi tuko hapo. Kuma thukuru-inĩ wa ACK Memorial mwena wa Gatanga kaunti-inĩ ya Murang'a, rĩtwa rĩakwo nĩ Mathew Ndung'u.